ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله والحمد لله الذي هدانا إلى دين الإسلام دين القيم دين أبينا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام على بشير النذير وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zon télévision Sunna TV Yoruba mi dúpẹ́ náà máa o déènà dèmẹ́dó àlìwò ìtànjí déèdèmí bòdè yẹsùdó àlìwò Islam tànjí sísẹ̀ déèzè ńlẹ́bìsẹ́ dótẹ́ tànmẹ́dì déèjẹ́dó bẹ́ẹ̀ máa dè ń dé pépépò máa dè mí àná ẹ̀ tán sísẹ̀ tọ́gbó mi tán de Islam mẹ́ tọ́gbó ànábìlẹ̀ tán Ibrahim alayhi salatu wa salam déyìí wọ́n tọ́ kákáwá ìjẹ́ ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bọ̀ dípò yẹpọ̀ mi tí ń dẹ́mẹ̀ mi dópẹ́ tán náà máa wù bóbí ọ fífá dàgbèdúmọ̀fọ́ ẹ̀ tán náà mẹ́yìn wọ̀n náà tọ́ ẹ̀ tán déèzè sínsìn Islam tán dó àlọ́mẹ́ná fa adala amanata dé máa ọ̀zẹ́ dó gùn ẹ̀ tán dó jáwé ẹ̀ dó wọn lọ́dọ́ ẹ̀ máa ṣe dèṣẹ́ dó dọ́nà máa ọ̀tọ́ ní ìmọ̀ ẹ̀ bó mọ̀ pé tán gbé ńlẹ̀ bó sọ́mọ̀ kán tán ẹ̀ tàn dé pé pọnà pọ́lẹ̀ mẹ́ẹ̀ka sọ́yìn mẹ́ẹ̀ máa ọ̀yìn wọ̀n náà bó dé yéèdó àlìojí dọ̀yẹ̀ ní yí àsùn lọ́bọ̀ wà kàwárà sátẹ̀lẹ̀ àmbíyá bọ̀gú ànábì lẹ́tàn uwẹ̀yẹ̀zẹ́ dèyẹ́mẹ̀ bàbá mi tán Muhyiddin Yusuf déédó àti sísẹ́ dáódó àìjẹ́dò ọ̀mímẹ́ igúnnù tọ́fínù wémẹ́nù sẹ́tọ̀nù fọ́nù nípò fínàbodò yan nùdé iye yọ́dọ̀ sísìn máa ò tán bàbá mi tán Taofik Abubakar pọ́ mọ́ ẹ̀pọ́ ìpònà pọ́ bó wà zọ́lọ́lẹ́pọ̀ Abdulrahim Imam Mukhtar mọ́dúpọ́lọ́ Imam Damala mẹ́mọ́ mọ́lẹ́ káká ìjẹ́ bàbá mi tán Sheikh Shitu Sani de Sakete Afa Isa de xɔgbɔn tome me haene le yede yeme kpɔdɔ me yi ke wo vi etɔn le boso agbɔn alɔkpa etɔn me bɔ me le do tɔn bodo nyɔnu yi le me mɔzɔ habi bo mamɔ babatse tɔtse ɖeke tuto me Musa Isayi yoma rɔ wa ɖeɖe mawo ni dzra alikiyama etɔn do oze do me dagbe le me me dawo de ka ho kan kplɔ etɔ me wɔ Sunna TV de wɔ baba mi tɔn Sefu Saka arikɔsi alikiyama na nyɔne me yi dɔ yewa ba mi do weziza Islam tɔn lɔ me bɔ Sunna TV to ti gbɔn gbɛ lɔ me bise bɛzɔn
sisi je khami ton Alhaj Abdurrazak Sefu Saka Arikoshi modo polo Sheikh miton Sheikh Musa modo polo Alhaj miton Aji Yakub po no vie ton sunu po nyonu po agole igodo nyala kama yin miton de mi jira godo to miton tondo boji jira godo no miton tondo boindo ye kan miton mewe Sunna TV we za ton gbongbele me bi se gbeza mi ro le ton ma gble vi miton le bi se na do tadagbe po mi do su le ton po nko de mon kona alpha do poropo de no gbon fi bono ala ma oho ma o jale madike ni mi rasule ton ni glewe Dr. Abdurrahim Shitu Sani Mushrif dede no kun pedo ti to yo madike ni ti to wi o ton de wen do eton me de ko eton gbe de azon eton me de gbezan eton madike ni glewe me kan yan azon wa to de fi ole do me gbon fi bo ale gbon fi mi ma de mi na wa bo na efo edo create ma ki adibo mi na da lo ego e ma azegbon meji mi sede mi na no go chede mi me kaza sien e bono pon ye Sunna TV ton le ma o do Sunna de ko bo pon mi do sule po kun do mi ton le po de mi no se bono ko do ma na zo se degbe mi ton de gwende nu mi de yo nye tole dodo avode je ka gwenu de ujan we no do na we lonu mi mo do gan de me mi de tin opo de mi lodo de mi lo 25 eje vivodonu de ndo pe eyin ko de gan mi ton bo nu de gba o le be o pe we awe sun gba o pe we awe mi no yo do pe ezo mi do mo me kaso se do pe bo na adule yele nyo edo at-tariq al-ibada mejo na ido sende nawe tito miton nakode minado mawqif al-islam min aidi ras sanna c'est islamu de meme de yo seton tetemewe okwedo kwe fifodonu bominodo tadegla tetemewe de islam awalan titan mido tobose de gugbeme ni ye yiro nde do kwe do epe kwe do po wa do ni e khasun do po bo epe wiyawe wa no yin kwe do po fala shakka wala riba fi hadha al ma'na zeme de mi do yo e ma do ko pon ye mo so do azafo to yin kwe de pepe nde yo do kwe de gugbeme ena do sun do poropo pe we awe ni e ka yo nde do sun e nde bono ton de aga eno pe azagbon abi gbon ewe do po ni me ka do me jona du kwe do o kwe fo bo pe do po bo me jona lile kwe devo edo tuma do mi dodo sunton hika ton eno yin azangban abi gbon ewe do po Islam wa do na mi do sise de me ye no ha osun de bo do titan sun loton je no titan sun ton de jihwe suratu tauba ma ododo zalika dinul qayyim sise ne wa sise de ali ojijiloji ene ni ye dodo Muharram mi do na modo gbelogbe sunaton wa ena de kika kaka bo ena vivodonu e ma ka yin kwe de gan mi ton de Islam me ni me ka do sun ede na kudi bo yin fifo kwe ton mi yodo kwe fil ithm de yin kome amo e ma yin kwe de nu yiwa me do sun de na bedin bo mi na do sun tintan e daju do e ma igbelogbe sun na tan ene ni no fine we
نمنوا موقف الإسلام من عيد رأس سنة دو إكبو ركبو bo minado tadegla eyo meme musulmi la mi do kwe be enewe mi no ha nu de yiro do kwe de islam me wa ndo gbegbede egbe mi wa nu dagbede na nu de sise si azon bo jedo bo blo bo epe gbe logbe mi no du kwe do mi mo dagbede bo blo titan kwe titan mi ton wa Ramadan bayno yodo Eidul Fitr e ma do e pe o kwe we mi do du kwe o sun do poze do te bo blanu na bo so kimu de zame kaka bo e pe gbon aya jije to we do mi so vole blo de vogo mi na du kwe Hijra o pe bo 1447 ou me de din when they knew me for 1446 me dem adu kwe ene awaga kwe dem no du wa ile ya Eidul Adha ne me na du yosu when na me modo azon de ma pe awe ye mo blog la we do kwe do poji wa do ye ni Arafa ogbele bi se na ple de gbe logbe ni azamo nko pe bo mi blo bo melei Maka bo yi Arafa ezo kan kwe de vome ene mi na du kwe bo eno yodo gbo kwe bi se wedo ama de mi wa dodo kwe oje fi fonu din uje mi do na do kodo do alitejiede ni mi na do kodo ali odejiede mi na di kebo todo mi topo pipotopo mina yodo minado binisibati albia tememide to ememide aideji mide oji minado do ete zonbondom aya de lati di alquran me ogwagbede lewe zonbo aya ene jete na anabi nu de lewe jijobo aya ene jete aya ene edi alquran me boli dobo de fine fide nu mo ko de jijode aya ene wazon de fine amo nu mo ko ni ma jode gomiton a be aya ene sisema wazon de gomiton bi maana kalmatun etin de ko gbe ma oton do uqtulul mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa Megu devo se tole bisese ne me point do taidi de ye do sule de kuku mi gbonon vo mo de me ni e do mi na do pe oko mi na do ten mi de yo tita ni ye do okwe je fifo gbe bo mi na bio 2026 bo e kwe na me de le bo edu bo ede na du de gomiton de aideji mide emadu aton tita al-i'tiqadu diniyu zizedo ayime do sise na blomi de gbelogbe sise wenu miton esu dopone men lawati do mo mijaiji awego al-i'tiqadu al-ilmiyu yisedo nunyo de wedo kwewa yedo dimash lundi mardi mercredi ni kode jamina yodo ne mado ni kode fo na yona nunyo we alimi atongo al-i'tiqadu al-amaliyu yisede gado kwelowu Moazon dali atonle dopo fine medele wetindo wayi i'tiqadu adiniyu do sise zingwenu mito esu mina drozan mina kozan mina kode mina to avoyoyo enetina sise no dele deyi alul kitab dimana al yahud wa nasara megbaode sise de kodo
anabi isa kedeleme yewedo azane boy sisezana yi awago de bodego al-i'tiqad al-ilmi do nunyo de la dego nunyo de dego wendo mijivi de lundi si je mets ton mette na kando fine lundi 30 day kwelo bekple 2025 bekple ujamina kan dandan ay ele mo fakot ene ma du sisen beto mo so waji vide maleme boy na dodo ni na kan dati lohun ni ze dati ijirabo kana vitamina mo ka dan te ton dede passport ton ete na kan deji khojaji awego al-i'tiqad al-amali yisegbon okwelo azon yiwade we taidi mede akholozon wadi abi mede azon wade medegon etewe ni esu segbe we do gbojedo jima gbe gbojeto ma fine do ayide jimide amali nde azon de wa mide kwelo wusinyin ko sikika uwe mide azon wana ama yi muslimi bo adodo ebe ni esu segbe mi ma gboje dandan mi ra ibiro mi ton me mezo azan we biro de ye osu abi àwọn pede yido edi mole bo insise die ton le nu de le pan mi do po de me nde le ma pan mi do po awelen tita na kun lo bo jago igodo na ha kan igodo na mi me ye pon to le po mi me sise le po gbon pede mi yodo ta mi no yodo ta de gla Sindali. Ouaido 2025 ejonafo bominable 2026 me gbedegbe azanlona kuene ekwe ayajije ndopo na meyin sisemo nkono le al itiqadu dini nude yodo yezedo sisen huwa ma yahtassu bihi ahlul kitab wa ya'taqiduna annahu yawm al-eid lahum ouaido meyin chrétien yeo zedodo azene eyin kwezane mi bomino blo sisen mi ton deme nimi wazero mode ay yajtami'una fi layalihi fi kana isihim sunu nyonu de tinde sisen eneme yopo po me hopo enado acho de zeneme bonayi sisen ton le home bonayi blo sisen de azan to zaneji bil ibadati yena blo sisen wa du'ai bonave mao wa anwa'ul qurbat bonablo nu de no blo boyin ajo wa nu sisen po mao ton le bi ismil masihi wa ummihi do yi comment me al masihu Jesu bodo menu po noeto Maria po sinye come alhamdulillah wa hadha al ma'na al bayan nu de mi do ene o do ali gesina do poro mi toma fadhalika ibadatun naiduwe naijigan de sise khome ali ode no gbonbon se ma o etone ma wa do de alquran me huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu ya'lam ma taf'alun sorry pe de fifo aya loto dali boya nashido mao edona mi finedo uwa mi ma wa me dami amo di dade ndami mede volena tin bona de kefiri mo mede volena tin bona mu'mini awele bi se gbedide ma oton we musulumi ma do na igun ali na e gbelogbedo mi ma du pe mi ton we do pe ton e wa ni mi pon agunde matin bo ple eso yin me de votusen eso yin me de sisende me ye na do pe ton dandan bo ina no du mi wa kan se do be tetemewe musulumi de 31 décembre de nous wa mi ton le awala al-intiqadu diniya nu de yise sisen biblo ye ton de ali ton ji de zaneme la yajuzu lil muslimi wala lil muslimati
musharakatihum fiha ema jeke mumini sunsi boena dunu bogoho bona do gbe negbe mirosu medo na jaya po yepo mejo na duku epo yepo mirosu mi ko nu dele ti bo eno ta dagbo we mi ayodo do gugbe me ampru de bo eno ti ta nye bo ena wa mo musulumi si kwe de gbe logbe bo ena wo blogbon eta ye to jibo blogbon kwe to legbe de 31 décembre e ma do na shido mo a muslimatin abiyonsi dodo gbe negbe kwezan meyin sinsin de mai musulumi leton we bo mina dodo musharakatihim fiha mi rasule mina iji akopo yepo de gbe negbe mi ma du tsunami de lewe bal yajibu tarku dhalik dada mewe na meyin musulumi bo e ma do na iji akopo nu iwa enepo kama fi qawlihi ta'ala taidide maudo so mabodo nami do suratul kafirun aya 6 aya izen ko de pon ko to de suratul kafirun me e ma gba ko na me de amo o mazin ton nazin bo so masa ton nasa fi qawlihi ta'ala lakum dinukum waliyadin halas alhamdulillah e dodo tave towe tan towe asiwe to asiwe no konton towe no vito de ma de islam me yeleje yi nu eto blogbe de sise eto home lakum dinukum sise mi to sinu iwa gbene mi je ni e waliyadin sise de oton ichi subhanallah dodo nu de na ble de sise we ye makado gunno dodo ye ma zegbegun bokodo àwọn hun me chrétien le piple me ton de sudo mo me ede ye me de yi gbedo azene kwezan we ede ye me ma yi gbe na hadha la yanin nan ummat al islam e ma kamele ama ye do gbe eton ye do zizan eton ye do mawo eton edo de no yire do ede do no mla do bo egbon vona mi ton ni ado mi na ija kopo epo anawaze de milenu mla ma o mi ton do bo na wa mla de ton we a ko kan se me kede falidalik ene otu ma o ma gbe lo lakum dinukum waliyadin uwe gunu fon le dodo ebe ye madonna ze gbehun bokodo àwọn hun me ogbeyan tole de no yan gbe edo hun de no ko awakaja ezodo kan de no ji vovo we nam wa rasul sallallahu alayhi wa sallam yahdhurna fi musharakati ahli alkitabi fi a'yadihim almutanawwi'ah weza gwa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam eno podo me hunse tole pode maka me masedo uwe to awon ye me de ndefo se lewe to awon modo polo eno podo me yin sise alul kitab yahudi wa nasara pode medina to me awuyeye afoyeye anabi ma wa nuja gode do ye yeulawa wa blu anabi edokrado mime yin gunule mime yin fonule mime yin tofinle de tesi azanji de unken mi ta idi gbeza anabi ton de wende nu ede makapo wende nu ede madina ko dadawe minaze sisemi ton bo jedo de anabi blogbon de cheche ton minaze jede wo titan anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam edokrami yahrumu tahani'atihum bihadhihi al-ayat sese to de pepe de su podo do mi le do su e na wa do gungun na sisen lo po yepo egbe amodo mi po yepo do mi gbe to bo tron adam adopulo sin dali mi de po mi po na do do to ko
mi de kpɔkpɔ mi kpo na do dɔxenu ko mi de kpɔkpɔ mi de kpo na do gɔlɔ na mi de lɛ bɔnu de du mi lɛ si dali àmọ́ gbọ̀n sísẹ́ ti dali mi do kpɔɖokpɔ ni kpɔn we do abɔ etɔn mɛ ene ma yi wɔ egbe mi de akpa titan dzi boze wa tɔto na agɔ hun etɔn ne mi de do nukun akpa awe gɔ mawo Allah subhanahu wa ta'ala ena de kebɔ kpikpe mi kpɔ mi kpɔtɔn ena yi dagbe lɔ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. De Sunna TV Yoruba milekowa akpa awe goji bon tetemewe islamu de na kwede yi vivodonu 2025 bon minabe 2026 mido atonjiwe madoni minizovo flemi tita uwe al-i'tiqadu diniya de yi sinseton boindo afodide sinseton weze azan enedo et 31 décembre kaije 1er janvier awego al-i'tiqadu ilmiya de ya fodide nuyeton ise nuyeton atongo al-i'tiqad amali de yi azon de wa midede ayideji mideton titan wa midona mido mema dona do alodo mema sinsin bible tonton de gbelogbe po aya de midopo enegodo wa ta'awanu minado minago alona ye dodo nude yodo ye ni go alona mewendo ne mina blog mo bo go alona ye bo ye na du pe yo be edumia e ma dumi nude mina go alona ye na o tin bo alogo na o tin na mi po ye po dai so do wenu do ma odona mi de alquran ni me suratul maida aya we go edo wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan me go alona me na nude yin budisi ma o ton po dagbepo me ma go alona me na nude yin rado po do me de ye jiro na ve de gbe logbe uwe me de le de ye me yi lodo ma o me de jiro na ko de bo je kro na de gbe logbe me lo me de vo le yi lodo ma o vi ma o ka do mi ma pe awe ende ma o ka so ado ma jivi me de ma je mi eyin awe ne me ka do mi de alogo na e do nu eneji eji ago eyo mi na do mo mi na wa tere mi ton ji do no de eji me abi to de eji me lo ye mai muslimi ho wa mo islam boze to po no pojo na du ko ene na ze gide do ne ana blogun ama wa torido ye jona du ko ejiwe ene utu ana wa kodo ye do to mi ton sinu we no mi ton sinu we mi na kodo yi sinsin lo teme da do qur'ani do wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tut'ihima e wado wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ma o do na mi de alquran me do ni meji totowe ye wa do na we do se to we islamu de arin wa e me mi leton baba ijo mi ton ejo akode na mi ridi eten de mi ade die adona ko do mi yibo ena ikan ali do wiwe na we ali te ejo wi dai fala to ti ma ko do yewe mi apo fine ero wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ana wa yin koto ye to me vive e to de gbe me fi u gan mi fi de po le bi se eyan fi de eje yi
afwazon ede akado moto wasahibu ma fi dunia maarufa ai gon gbe ton edo e nazun afo ifiene bona jiyan ko to wede ba wa ze moto towe bo wa ze ye na kaka ije amisa ko itome eme sisen lowe ago alona alogona de dadado ani gona meji totowe hakuhum alaik uwe ablo ene ma wande pepe na yide jimide aze to opo no popo moto to epo ye ka do ara be adona idonde lo ye jo aho alibo na chuali ye maka guardian de don kini azomi bo akodo mi bo ena ko de na we de to de ma tin fine do me na yiro ede ye ze nde fo gona ma owe amanayi amo e wa dodo moto to yan zamide do ra chove to ni ze yi ni abaka do chove ko su ze je fine fala to tahima nu de do ede ma bia me bo idopo ye po wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa nde idagbe bo anu wa na yi eyan asiwe to e wa kan siwe se to do bi ama go alo na mi na pede wa we nde nu ko du leya ase ndo asiwe to pede gbe leya wa gbèrègbè azé àwẹ̀ borí àwẹ̀ mọ̀ ojú àdùn pé wúwẹ́ jẹ́ ní àní tó àgbọn sẹ́dọ́ àsìwé tọ́ gbódò ń dùgbọ́n sẹ́dọ́ àsìwé náà bó kọ àfọ́déjì bó abúlówó àsídé ìdọ̀ ẹgbẹ́ dé ipò ẹ̀bọ̀ mi lẹ́nu dùdíè jẹ́kẹ́ tó ẹ̀bọ̀ mi blónáwé lóde mi náà dùdíè lẹ́mà kàn mí ẹ̀ẹ́nì síwé tọ́ síwé náà oyún ẹ̀dọ̀ àsúmítàn ó wà dàgbèdè mímọ̀ pọ̀ gbèdè náà mi subhanallah mi máa bló ẹ̀nẹ̀lẹ̀ bòdè máa lẹ́nu jìrà mi fìlẹ̀ àyídé jì mí dé. نعم يوارد ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس في أفعالهم بتودي تاميتون بي يما يودون لبي سيكون بوينا دو على ديمي انا كمو دي نيو دندان بوبلو الواجب أن ينظر الشرع الإسلامي وما جاء به ni eyo de ndekon de azan yo jirun opon de je kesen sinsen to eton boblo ye do na mi do anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam de alquran mena wa in tuti kathira man fil ard yudilluka an sabilillah ne do gbonfio an gbonfi gbọ́dé alágbọ̀nfí gbọ́nfíọ́ àwọn ọmọkùnrin gan ní ẹ̀dọ̀ ẹni nákọ́dọ́ àdédé àìkán gbẹ̀mẹ̀ yóò dé lónàk anábúàlì yóò dé lúkà ànsẹ̀bí ilélá anábúàlì sún àlè òmá ọ̀tán jí mìnánà yìí lọ́wọ́ iná yìí kọ́ ìsìlámù tán àmọ́ àmàsọ́ yìí mùsùlùmí bá ẹni zan bọ̀ mẹ́yìn mùsùlùmí ẹni àti ọ̀wùdè de àpáti tọ́lọ́jì máa sọ́dọ̀ wà má aktharu nasi walau kharajt bil mu'minin bato susu ni atedo mi mu'mini dadawe anawula una nuenele na athaniya awe gode itiqadat dedu kwe fifodonu mi odo de sise to wayi ninomo do game ukodo mede minai itiqadu ilimi betawa yin yìí ṣe nùyẹ́ tán déédé pé lọ́wọ́ huwa ma na àtàdù tàdídù bí kí àyà mọ́lẹ̀ hadisa wàlẹ̀ uhud nùyẹ́ dé náà sàmì dé fínẹ̀ ẹ máa ń ìbáadà ẹ máa ń sísẹ̀ ẹ náà máa ń yìnà dọ́dọ̀ pọ́lẹ̀ náà mi yẹ́dọ̀ déyìn i'tiqad al-ilmiyu yìí ṣe nùyẹ́ tán huwa ma na'tadu ta'didu bihi ayyam al-haditha huwa ide miodo zinzan ton de ayide jimide to de memide do ni minale azanu jijode ton lundi dati lele minawa le lundi dimanche dati lele we minole lilene de minole emai ibada elimiye nuye towe ni minato yonde wale uhud ado apagbe na mede na wa nlele na we gbedagbe anablo lo gbedagbe aja na wa do mercredi de ado ene e ma igbe mi tan islam tan ye wedo wedanu de mercredi de ta
date lele anawara date lodo 2000 le 3 tant 2026 de me ajamide ene de ado e man shirik elemi nunyo etonwe minadonyo nde botunu kali wilada taidido gbeto emla ikwasi epo asiye wetanu eno jela date 23 weno jela eta minalile date 23 ene minalile epe 23 ema jela sinadona suodo mamondie date tele fine date de do de kweduna bode ibada blona uleade amolele de leade ne ma shiriku me ma dodo mina ize ijirabo konte tonawe awa block ecography yero ko de ko menawe ewuru date lele date de na kan fine date ko loton janwe amo me ma we to me mi de ale elimi awa jivi gbegbedegbe ajivi we na kan do we ma to ji do ajivi le gbe logbe yin ko vi loton de anaze wa po season to po de islam po date de ye de ko du na eyo uja we na zebo kana vide aji de 1er janvier ye na kan 1er janvier 2026 de maintenant amado agbe ene emai ibada hadha huwa al-ilm qala ada de mi no blog mone wal qardu ajona nya kwena me abi ajona nya kwede messi mina kan we de dandan abi adona donu gbedo messi abi ejo da donu gbedo gonwe bona do kan da yi mina kan dati de dandan dati de mina kan eyo we lo de me yijo na bi oja mina kan na ene ma nsise e ma wa nde pepe na mi wa mi sak mejo na do nu bi ha de do ta le me mina wa nle ta le me mina do pele grenu mi tonton ta le me mina blo wolima ta le me mejo blo khafla lele eyan viche ekplazon bojo ran free gbe dagbe mina zero dati lo jan mina kan mina edo be mi de po de nu wa de leme amo de isi seton lakum dinukum waliyadin ene wama asbaha dhalik azande anado mna blo wolima sun lo jan na kana dati lo me jan na yide ni ko pe lo ton jan na yilo amo e me sinsen eton de vowe ene inde pami do po uwe nuye to de lo de yeno to de arabu si gbemele yedo iza nazalta fi ardihim fardihim wa iza nazalta bihayhim fahayhim wa iza nazalta fi darihim fadarihim wato enele e logbe de arabu gbeme tita ete edo iza nazalta fi ardihim yezo jiwe de maka bo jiwe de kaaba me bodo ikona we de fine bo anozan ijirasi sun de don we de nu nazalta fi ardihim bo waji ayigba me insiste de vonele tonji de no khaze togbon fardihim awon ko medo bo blodi de no blogbon e me insiste ton amo fardihim ana ko medo na do zangbe de eno zangbon de siseto me de fiene ena ino ni mi de ayi mi ton jire to mi ton me din ama de azon wa na me bo ado na me odo ebe di ma si mi le na no wa azon me amo le so vendredi ma wa he o to mi ton me fi o sa me di po di ma si po we na me fardihim yigbe na do mo samedi e ma yin arabu gbe e ma yin islam gbe dimash e ma yin arabu gbe e ma yin islam gbe ne gbe we le no sin ma wo itan àmọ́ we ye yi bo mi no san de ayi mi tonji fardihim yigbe na ye wado wa iza nazalta bi hayyihim fa hayyihim ni awa ijete do ko eto mehun nu de ko ni ani ko dogbe dide no dogbe de legbon eyo awa to me fi gbo pe me bodo salamu alaikum te do ni ade e da mi no do bonjour e do ni ado bonjour na me mai malenu ama o jeseme faiza nazalta fa hayyihim fa hayyihim ní àjẹtẹ́ ló àyè ìtọ́jú kọ́ ìtàn mẹ̀kún lé iná tó gbé mọ́pọ́n rẹ̀ fínẹ̀ tó gbé yé gbọ̀n fínẹ̀. fakọ́l yèwá dọ̀dọ̀ wáyìzẹ̀ nazalta fìdárìhìm
fadarihim ni awa ibi okwe itogbe hun de no de fine ni ani no bo efo enele egbovona Islam ene do dati di anado ni adona nya kwena me ajona dapa na me ajivi adoko ajona wande dati di anayi dati loja anayi ene ma oyido abiosise itome salisa atongo al-i'tiqadu al-amaliyu ndei segbon azon iwa daligbon okwe 2025 bo ivivodonu po 2026 de japo huwa istirahat ayami mawasim ahla al-kitab minanyado aide jimide votunole yedo azan eton bo ni azan eton pe yenana gboje mele do ni gboje eyo votunole na wa votunu eton bo na wa hunu eton de gbelogbe hosu de muslimi anayi gboje ai amali anayi gboje de azan me de gbelogbe ama dodo gbelogbe dandan yedo na kun biro na mbo mi na wa zon mele mi ni simi ton malenu emi yin ne da kan po votun po de kan votunole bo de biblo hosu ino pegbe moja kasowe ayamu mawasim ahlal kitab wal utla me azande yodo yole ezo yin noel ko eton la supamo ayan iko eton le ezo yin 1er janvier deja yoze gboje zande do fine wal utla istiraha do ni gboje dandan we are gboje de gbelogbe ye makaze pono do tedo mede yin do eyin ajo wa to boya ajo eton gbeye ni wuli de gbelogbe mebi sewe de ablode gbaja ye me malenu ama dodo gbelogbe ye ni kun biro mi na iwa so dandan eneyin nudeyin amali wa iqamatul mawaid eyan mi yen lo segbe wa isi seza eton e ma ku yo kedewe ne ajo na wa blo wolima samedi ajo na so igi samedi dimanche uwe meleno motan bono no pegbe bo so yi nu wiwa teme amo lundi mardi mercredi jeudi vendredi azon meeting anawa ize do dimanche do me ajo na yobo e na wale ene ma do ablo sinse itan awele mohadara ma o ado ade gbetegbe mele na pere kemi tonu gbetegbe afona pere akomi ton me gbetegbe me na pere to emi ton me bo mi na do ma o na ye ma o Islam don ado ade mo aka mo ro segbe uwe afona pe yele wa ze do ede ma o sen amo ko ze do azonde na wa mi de gbelogbe emi so mo tan bo wa azon lo hadha le sabile ibada ene ma ndo ablo sinse azon we ayibo do wa al-ghafalati fiha do mize azan wiwa ton de mere votin ti boy no e mo do be be ne gbede ke o mi le ton 1er janvier ne medede Abidjan na wa pe medede Congo ja medede London ye ja pe mi na gbobo ze wolima zan mi ton abi igi zan mi ton abi khafla mi ton de mi na ablo soutenance mi ton mi na ze do 1er janvier o madaton vide ejire 1er janvier jana kana hada elim mede ka yin sisen no le yele na yin sisen ko eto mede gbelogbe enewe maduwe amonu wiwa hafla de ajiro na blo yobo amodo me na ja ko pomi pobo musulmi le we lanu e yero sura igboje de asome bona gozo togodo bo azedo gbelogbe ene ma dokredo adogungun na kwede eduede adogungun na nde ko na wabodo mo mewe mi ni zeme ni ye mi le mi de ganji tori aireji mi de utu mi na wa trofine yewado ka akidu zawaj wa ghayra zalika min al hafalat al islamiyya fala haraj eyo awaze mariage zatowe bozedo 1er janvier do eteutu aside adade me supo de famille ton bele chrétien weye ye makare to me we lonu e na wa pe e ka de se islam ton bedo ni mi na so igi hun mele ni plebo mo ye do mi na wa pe bo mi se do gbe logbe
emaido mizedo fine na ado na gungun okwe ton mizedo fine na ado na gungun nu islam ton de mi na blo dodo asi de mi da musulumi we asulo musulumi we to eton le musulumi we ye amo ko de me mi jode le minna kafir wa minna mu'min ma odo keferi ni ti de mi me mu'min ni ti de mi me bi ka na no po oblo nu eyo ene maido adogungun na kwede duede adogungun na nde ko zero fine ni moten to jewe fala haraj afanu yen toledo ebe ene ma do nyina dode wa azu ala hadiya minkum min ghairi muharama eyon mina wa paro poji dede nugba titan we indo mede volati de islam me gbogbe logbe ye dodo ena hoali ye dodo ka gbe mi ton lede yiyi kozu wa kodo mi ni eko de na wega ni aye ne aje agona ma o do yi konde na yilo ede ton e ma dopo de popo hopo ton dopo ni awe go we indo eyon al amali me ma ton gomedi mi de ye dodo se islam ton nagbe muslimi do ena wazon de azon kwe de meyin keferi me mai musulumi edote azo yin chauffeur de fine azo yin comptable de fine azo yin secrétaire de fine azo yin son travail de fine azo yin gardien de fine azo yin zato de fine bo azon kwe lo me mai musulumi wedo semagbe ni mi pon tira leme na de afanu yen to dao le bise de Africa ton po de yara gbe ton bi se we da lo de me do mi me musulumi mi so me mai musulumi so yi mi da so me mo do pre so da de me de be mi me musulumi mi so yi me mai musulumi do azon me koda mi so khaya khode me mai musulumi kwe me mai musulumi so khaya khode kwe mi ton gbe amo nde se gbe we ma blue eyan awade azon wa de gande gan Galo ewa insisen devono ewa ema muslimi e chrétien boya son pe da o e ka do mi meto me do kweta ni mi wazon nefo kaka vivo donu enana mi ajo de kwe fifo lo video to bo se ganji ewa su 31 décembre ewa bla ajo numero poropo ton do egbe medokporo na ikwe bona ito eton me bona idukwe kwasi eton lepo etewe hore be no mi le ma ku adu ene ma pe mi ton e kan ko se we me kan ko se abenu lu yoyo we kiro poro e finia fala tuzakku anfusakum ene do kini do a e wa black coli do poropo avode me sucre de me bonvita de me canette de me ewa ba medo poro ton boze na ye hozu kai medo pode ye me boy musulumi boy wa manu ole wa ayi abi amayi anayi poko me kunpo ozo ko dene when de nu e do nu de gbe o de mele nu de mi son zan avant sucrerie riz parfumé medele de wa sile blo boy ye mo zeme bono boali na gbe tole bozebo dokin do gbe mena nuene de nawe ejedo ani yi e ma ndo kwe dudu kwe za pe utu e nawe ta ahada o de azon kwe do podo ni e pe kwe do po ye nano na mi ajonu mo nko amado na gbe hadis de tima bododo ebe la yuraddu khaira illa shaitan ye ma ze dagbe na mede bo melona gbe afi shaitan ni mawon yade mo sayyidat Aisha radiyallahu anha boy muslimi edo de gomito doye no du pede kwela maka islam ton eyo iko kwela ton de ko eton me bodo na Aisha do ebe ye kanu nanu emi mission yi ya mission duwa edo nu de na wele maduwe amodu de nu de yin atikun leme o de edo ene edo zeme nu de dale boya maduwe etatu egbe nde dale minayo do ayide jimide anasu huna kanasu hunak nu de le nojo
medenyi kwe tonduto amana pachene nu de vivina mebo enyi wana eno dukwe na amodo me maisi se islam no le yenye wana ndokpo do yena wande pepe won agruza ni mano godowe ye ka dodo agruza na de ko ene suwa ina mi muslimi le olesi de da nu de da ole eti anyo do ida ye na khosupo amogan me oyi ye na waze zedo pro de da agruza na uwe da rio glana anabido da ama yaribuk ila ma la yaribuk nde zo doko pon nawe jodo boyi nde ma doko pon nawe sidari ene ido no atiku de na mienele ripaf me de na mienele avode na mi le mi de gan mi ton si la haraj e ma do nyina do fi amina no te do de tito meton de nu de ilodo mawqif al islam an ras aid de jayome fi amina no te do iwere vonu mina so akpe subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين